Karbiang long arlo atokano sitami hakopir thilong likang duga hutpen Rongker karkli bomdo sita chiklo lapen arni preexam song si theklong sita 2025 aning kan pen abangki alsamadang pialong pen holiday long lo pajok arko chiklo ni phai pho arni si Rongker karkli bomdo Lason thak pining le thot sitami West Karbiang long Ronghang constituency ke parlo Hongkram Deuri Teron Arong arat atum tami arko chiklo ni phai pho arni than Rongker karkli dondo Deuri Teron Arong arat atum tami rong rupen tangka maha chirung chireksi lapen kaprek man kidu atum chirap dunsi than Rongker karkli dondo laso than Rongker karkli pon along vumut vokan tami mesen lapen rong arata hang ki sukyun avg pusi urusar borsing teron pen nang thandu Nanti ada tuh susah di sarang pen imitang anisi imitang isi niong lembon bang dong itu kan kabian dong nanti ini lah bang so arong ker ini tundak teron arong ya ini teron arong ya jadi ini jadi ini tuh ada pen dak langhe jadi tamite Rumah bukan pemiten, tapi non nanti kemudian karena bangke, lam itu meredi lapor ke santai, jadi bukan santai, manpun posisi, rumah bukan oke, malah anak kita, kemudian nanti kita, dan pun tenang bangke. Ini cetok jadi lah anak momentan pun ini. Ini cetok jadi lah anak kalau ya, distingsi ke hempu. Bang so Rongker karkli pon along kudusar borsing teron Biren Singh Rongpi rong asar Deuri Teron board chairman Moniram Teron lapen rong arat atum chitong du Kang kira singja longri lapen kartik yang lo lapen ke toy ke longri aphan lapen langherang aphan pator aphan lapen Hongkram Deuri Teron Arong lapen ladak theng murti lapen board hall pen Priyanka Balmiki KTV News